سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما میگا بازار. امروز 25 ایول 2020 سال ما قرار داریم مال بازار قرلک شنبه بازار. برادران عزیز، هفته آینده عید قربان می شود. پیش از عید نرخ نوای گوسفندهای کلان معده را نوار کرده به شما پیشکش میکنیم. کورس امروزه 1000 روبل 144 سوم برابر است. دوستان عزیز، یگان چیز فروشی داشته باشیم با ما رای کنید. نمبر در روی اکران. در کانال رکلام رایگان است. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو مقبول باشه یک تا لایک مانید. در کانال مهمان باشه آب نشوید. مرحمت، ما و شما یک جای رفتیم. میگا بازار لوک ابزار. نه دقیقا سلام بچه‌ها. سلام با مسکر گفته ساده. چند خریده اینا؟ 1700. اینا 1700 سوم خرید است. انا اینشا 1850 سوم خرید است. سورق کویلا 50 تا بود است اینا. 50 تا. نرخ چمینا. 3000 سامانی نرخش. کیلوسی 50 سوم. جوای وز 50 سامانی بود است. نه وای با انا دهقان اینا. چهارم نما بود است. ها 4 دهقانی اخشرات شدینگه من دهقانی اخشرات. گوسفندای چهاره بود است. دهقان ناصر برونه ده والای قرا. وال قرا. قرا یاشرا قرا. السلام علیکم. Siz ablakir qilaman reyni ko'rsatmang. Film falan. Ne çıpılan akan bular? Yenlerin şuntur. Ha? 22 sotuldu. Ha, 2200 so'm furuqta. 2200 so'mga furuqta. G'usfandi kalon. Yenini ko'rsat, tushuntir buni. Yo'q, nimadi? Cho'rimi, panjimi? Panji. Ha, g'usfandi panji buda. 2200 so'm xaridar. Neçan so'm? 2200 so'm buda seni hamma. 2200 xarid است hammasi yakka. Ana ijada g'usfandoi kalon, shag va cho'ri buda. Chand so'm ya? 2700 so'm buda seni. Bu arzon nishida. Bozor chand so'm karda sizda ina? Na bozor 23-24 narx karda است. 2700 mega g'usfandoi cho'ri shishak. دوستان عزیز، اینجا گوسفند کلان 4000 سوم میگه. اینا 4 گوسفند بود است. 3500 بازار نرخ کرده است. 4000 سوم میگه، بازار 3500 نرخ کرده است. گوسفند خساره 50 تا بوده. انا اینجا یک گوسفند کلان سودا شده است. 2800 سوم. 28 سودا شده است. انا اینجا با مایده‌ترش 2500 سودا شده است. اینا با اینجا یک تا کلان گوسفند کلان 5 بوده است. 4000 سوم میگه. بازار نه چقدر؟ 3000 سوم بازار نرخ کرده است. 4 میگه بازار 3 کرده است. گوسفندی 5 بوده است. اینجا با گوسفند کلان 3200 میگه، بازار 3000 سوم نرخ کرده است. گوسفند کلان 4 بوده است. خساره 50 تا 3000 سوم بازار نرخ کرده است. با یک تا گوسفند کلان چوره ها بیام. اینا چوره بوده است. 4000 سوم میگه. نه چی خیلی دنیز بازار؟ 28 تا. نه 2800 سوم بازار نرخ کرده است. نه دو تا گوسفند کلان هر دو چوره
Necədə bu ayaqda Qusbandi kalon 2700 so'm. 2300 so'm bozor narx kardaş. Buni necha ekan? 1900 mega bozor, 1000 chand so'm kart bozor. 2200 so'm budas bozor, 1800, 1900 so'm narx kardaş. Baracha inaz, baro id ba xaridas 1300 so'm. Ija sarmeshidas 1300 to 1500 so'm. Baracha o'ynaz 1300, 1400, 1500 budas. Ya'ni 1500 budas, inosh 1300 so'm. Ana do'ston aziz, Qusbandi kalon 2500 mega, ina mayda tarcha 2200 so'm. 2200 so'm va 2500 so'm budas. Ana dayjada Qusbandi kalon 4-5 budas 4000 so'moni. 4000 mega bu arzon bo'ladi. Ana jada boyaqda Qusbandi kalon 2500, bozor 2000 so'm narx. Qusbandi narx. Qaroy idba chotki moshni sochni bulasina. Haydagin toshog'ini Ana ijada boyaqda Qusbandi kalon 4000 so'm mega, bozor 3200 so'm narx kardas. 3200 ga bermaydi. Necha kilo go'sht bor ekan primerni? Bilmadim. Endi u qassoblar. Dumbash 3200 bozor narx kardas nadodas. Narxash 4000 so'm. Qusbandi 4 budas. Boyaqda ijada dutak Qusbandi kalon, kalonish 3500, maydash 2700 so'm budas. Bular panjimi chori tag'o? Chori burasini. Kattan bozor biron nima qildimi? Ana bozor har dusha yakchoya 6000 so'm narx kardas nadoda. Har dusha yakchoya 60 kardas bozor. Ana do'ston aziz dayja bu Qusbandhoy chori 4 ta budas, kalon 3500 mega bu arzon mishida. 4 ta hamash 3500 so'm. Bu arzon mishida. Chori budas. Ijada boyaqda Qusbandi kalon 3000 so'm. Bozor 2700 so'm narx kardas. 3000 mega bozor 200 kardas. Chori budasina. Qusbandi kalon chori. Ana boyaqda ijada Qusband savdo shudas 1900 so'm. 1900 so'm xaridas. Qusbandi narx. Bu necha bo'ldi buni? Yani. Ha? Ana insha 1600 xaridas. 1600 so'm. Ana inash 1900 so'm. Savdo shudas. Ana 1750 so'm bozor narx kardas, narxash 2000 so'm budas. Qusbandi shisha ko'chxol 2000 so'm mega bozor 1750 so'm narx. Ana ijada duta barachara xaridas 1300 so'm xaridas, har dusha yakchoya 2600 so'm xaridas. Buni necha ekan? Ina insha 1200 so'm giriftar. Baracha 1200. Bu necha pul sotasiz buni? 1800 mega bozor necha pul qildi? Bozor 1.5. 1500 bozor narx kardas, narxash 1800 so'm budas. Ina ijada bu ayaqda Qusbandi kalon 4 budas 3000 so'm. Bozor 2700 so'm bozor narx kardas. 2700 kardas nadoda 3000 so'm mega. Qusbandi narx, shu ina kallash abine chiqila. Kalay go'y. Ijada boyaqda baracha 1500 mega bozor 1350 so'm kardas.
1350 bozor narx kardasiz, 1500 so'm narxi. 11'dan olingan mana ikkalasi. Mana bitta yakchilar savdo shida 2200 so'm. 1700 so'mi xaridagi budas mana hardisa. Bularchi Ular sotamiz endi. nechidan bular? Mana 11 berdi menga hozir. Mana 11 so'm. Mana savdo shida 1700 so'm. 1700 savdo shida. Ha uchinchi chansimi? Bu ham mana qarab aytaman. Azarsa 1100 so'mga sotgan bu ham. Hammasi sotilgan bular. Mana hammasi Nariyada qo'y ikkitasi qoldi. mana yo'q hammasi 1700 so'm xaridagi budas. Xaridagi budas 1700 so'm. Keling, bitta reklama bo'ling. Ha, bitta reklama shu temizlarga bor. 1.5 deyapman. Bozor nima qildi? Bozor 800-900 qilyapti. Mana 850 so'm bozor narx kardas, serka 1500 so'm narx. Ayağını olib, ayağını olib. Chiroyli bo'lmoqda. Yerga qarab. Mana ijara boyakda guspandi kalon kabut 2050 so'm savdo shudasiz. Xelonaz baroy it 2050 so'm savdo shudasiz. Bu nechi savdo bo'ldi? این هم سیاه alabudas 2050 har dush ina. Yakta kabuda, yakta siyola har dush konkretno kuchxoro buda 2050 so'm xarida. Xela xushru baroy id ba 100%. 100 ne, 1000% meshud. Mana bu yaktajida guspandi kalon 3500 savdo shudasiz. Примерно 70 kilo bor doshta. 70 kilo go'shti toza. 3500 so'mga xaridasiz. Savdo shudasiz. Ina dumbahosh. Guspandi panje bular. Bu yakta guspandi kalon savdo shudasiz. Qo'shqor 2200 so'm. Qo'shqorina 2200 xaridasiz. Savdo shudasiz. Davomda bo'lsa nimaga chiqsinlar internetga. Ana Uspandoy kalon xaridas 2200 so'm. Uspandoy farbe 2200 so'mni xaridas ina. Yakta, dutta, seta, chorta yakchoya 2200 so'm xaridas. Ana ijara bu yakta guspandi narx savdo shudasiz. 1850 so'm. 1850 savdo. Mana ijara barracho budas 1000 so'm, 1100 so'm budas. Yakinim 1000 so'm savdo shudasiz. 1500. Mana ijara guspanhoy shak 2200 so'm. Bu arzon meshudasiz. Hammash xarid yaka 2200 so'm mega. Baroy idba 100% meshavan. $200 so'm.